bersama bini awak nih. Buka puasa kan anak wilayah udah habang buka puasa sama bini awak di rumah Aceh kopinya kayak gini lah suasananya saudara-saudara sekalian. Oh dia. Ini juga. Sekali lagi. Itu nak pulangan cek saja. Bikin haus, bikin dahaga, bikin aja. Udah dua bukan? Oh nih. Hah? Udah kali kami sudah. Ayo kita berbuka. Bikin haus nih saya.